macracker cái nhá thế là awi challenger ba hi ali mo ho ka chau long le ga ali question na hi sa som ning la nam yak le ya re okay thế là issue macracker li question ak bang han ngai de le okay nó hi nó li ba khăn là mới duy răng ấy nó bị tai đời thì arrange được là nó defense là hay chính được hiện nay rồi thì về khám về luôn răng nhưng cái chính nhau we fight nhá chính nhau we match về luôn liền nên là copy nên là cái hàng chụp ngay được 아직이야 이너 미스터 카빌리 아쿠다미로 동네 오늘 미스터 카빌리는 아쿠다미로지만 않아요 야래 copy defense win 아래 뒤집만 나락래 영태두라 그 copy 아쿠다미를 지내 왜 강나 속도 다야 아쿠다미를 지내 Okay, people, are you ready for another big surprise? Let us all welcome the one and only Kapil. 아직 야이 돌리고 기다려 기다려 Kapil. 알리는 이 타임 님들에게 undefeated Kapil. Yes, yes. Okay. 저 다들 가지 뭐. Okay. Alright. Issue we go. Asilem so lipat yung kami lo. Asilem so. Issue we. Our press conference ara jen hi pa him ngali khuk mi lo. Ha? Photo session le ro. Press conference ara jen ngali please. Hi. Blue ba hi. Okay, anh we không hiểu gì, anh we match him vào program đó, press conference ha cái nhám, then issue we press we bung đi là, correct thì sao mi lo, okay, we have Kapil on my right, and then Mr. Macracker on my left. So we're gonna have a little bit a short press conference here. Ani na hang ngai ja ru ani hi ka thang ro ra chu thi match ha pok no ro. Chena to team khani we mi bung jin do te no ani li kha control sam mi lo. Ani li kha control sam mi lo. Manga hi to manga li kha thang chok mi lo. Okay. Firstly 저 타다 용이야. 바이롱 거기. Firstly, Mr. Kapil. Like mengalirami lo Mr. Macracker. Yeah, please. I Mr. Kapil. Ari Kapil. Ari veikhang tung hui mengalir. Nali Macracker. 아쿠다 밀어지네 너희 아쿠다 밀어가 하는 너너 그냥 싶은 거 아나이니 아자 아쿠다 밀어서 야를 놈시상아 아자 막그리고 그냥 너는 그냥 이제 가이성 살다가 너 보타다가 아 그냥 너는 수속 미지네 하이님 아지 I'm the only one in the world the rest For one last time 너희들 키 리플라이 상하이 때 아주 무지개 카빌 멀리 나리 드로봇리는 가이는 샷 하다 샷 밀어 멀리는 세리 그 셜리 그 티나다 징성으로 닝셜로 안더월 조공에는 뭐 티나가 카빌 아니랍니다. 저, 오케이.
nanya amu kap kura press ya jadi him ngalak siman ramilo ya request ya jo ani wa lu ni punya asama bangka ko posang milo yes I'm gonna have a short photograph session amu kap ta lege Okay, now the match will begin in no time. People, are you ready? Yes! People of veikhang, are you ready? Yes! Biggest fight in the history. Okay, ani minute ako bang break ko kuili na tangkhul okay. Round 2. How is it? Now the second round begin again. People, keep it up. You must pay. Anyone else has from here now? I might have to jump up and drag Floyd Mayweather now and see what he's at. I really fight and you will rematch suddenly. He could buy money with it. Happy boy, Kashakazano, a look at it. Not a Pratino. Good Mr. McGregor with Kashakazano. Hunger by the door. Luante Mati. Okay, the third round will continue in no time, and I give time to judge.
Very dangerous position. Look for the choke. McGregor gets up. He is back on the feet. Yes! See what he can do with it, but certainly an impactful moment in the round. He slammed him down with so much conviction, and nothing is more discouraging for your opponent than being lifted up off the feet and then slammed back down to the mat. February! 그다이 무시한네! Come here! Let's see who will be the winner! Come closer. Come closer. Winner goes to... Atinyawu fight here, match here. The winner goes to Copy! Mengalir ke sok dulu. Lalu na pangpeng set. Lalu na pangpeng set. Lalu na pangpeng set. Now we have a short dance.